You guys should see this. Wow. You guys should actually see this. Yum! Halo guys, piye kabar rek? Orang Batak tapi dia ngomongnya Jawa banget. So teman-teman, balik lagi di Binai Channel. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan yang sehat. Dan juga teman-teman yang berpuasa masih selalu semangat untuk berpuasanya ya. Jadi hari ini kita akan masak. Kalau teman-teman nonton video aku yang sebelumnya pasti tahu, aku bakal masak khusus untuk teman aku yang datangnya dari Saudi Arabia. Aku excited banget teman-teman, tapi juga deg-degan karena jujur untuk makanan ini aku belum pernah bikin seumur-umur. Jadi makanan ini aku kategorikan itu sebagai makanan yang cukup susah untuk dimasak. Apakah itu? Rendang. Rendang teman-teman. Jadi entah kenapa ya, jadi momok rendang buat aku tuh makanan yang susah banget untuk dimasak karena bumbunya banyak banget gitu kan. Jadi aku pakai resepnya yang aku tonton di YouTube dari ini nih teman-teman. Well, aku nggak mau ngomong panjang lebar teman-teman. Let's cook. Halo teman-teman online yang mawar yang ada di Indonesia tercinta. Apa kabar kalian semua? Aku tahu pasti pada nunggu ya kan? Katanya si bos banyak yang nyariin aku. Padahal kan aku tuh lagi cuti ngambek loh sebulan. Balik-balik kerja malah ditantangin sama si bos suruh bikin rendang. Siapa takut? Bumbunya itu loh ya walah. Wah kerek. Iki bawang merah, bawang putih, jahe, julek atau di blender kuras tak karmuai. Kalau yang ini kepala goreng. Kalau untuk bumbu-bubuknya itu urutannya dari depan ke belakang ya. Itu ada pala, cengkeh, jintan, sama kapulaga. Nah loh, kalau salah mampus. Untuk kemiri dan mericanya itu ojo dicemplungin loh, tapi diulek dulu. Nah kalau untuk bahan cemplungannya, selain perasaanmu yang tersakiti ataupun yang merindunya yang jauh di hati orang, ada batang serai, lengkuas, pekak, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, daun telinga, tambah kayu manis. Udah. Untuk cara masaknya tuh gampang banget ternyata teman-teman. Jadi yang pertama-tama itu ya, itu air kelapanya disiapin dulu. Jadi langsung dimasukkan ke wajan. Kira-kira 1,5 liter tergantung sama berapa jumlah dagingnya. Terus ditambah bahan cemplungan. Nah, jadi yang pertama itu bumbu kasarnya yang dicemplungin, dedaunan, lengkuas, batang serai, terus juga bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, terus kemiri sama mericanya. Tips loh dari Mawar, kalau bisa itu lengkuasnya jangan lebih banyak daripada dagingnya. Ntar baper yang makan. Karena lebih nyesek itu kalau di PHP sama rendang lengkuas daripada di PHP sama dia. Nah bumbu halusnya jangan lupa juga loh dicemplungin. Ntar rendangnya nggak ada rasanya, jadi hambar sehambar hatiku. Jangan lupa juga air santannya sebelum mendidih itu harus selalu diaduk-aduk biar nggak pecah. Garamnya juga ya. Untuk ukurannya sih seniatnya aja. Kalau semua bumbu-bumbunya udah dimasukkan, pokoknya aduk terus sampai kuat. Kalau santannya sudah mendidih, jadi itu udah nggak perlu terlalu sering diaduk. Nah, kalau dagingnya sendiri itu, kalau Mawar ya dimasukin nunggu sampai santannya ini berminyak. Nah, kalau udah berminyak baru dicemplungin. Masak dagingnya dengan santan sedang, maksudnya dengan api sedang. Terus biarkan sampai santannya menyusut dan bumbunya mengental. Nah, kalau sudah mulai mengental, ya udah sudah matang.
lagi rajin, jadi Mawar bikinin kolak candil atau kolak biji salad. Mantap. Nah, aku jadi lapar. So guys, dan inilah dia menu iftarnya buat teman aku. Kurang lebih seperti nasi padang ya, cuman kan nggak ada sambal hijaunya sama daun singkong, susah dicarinya. Jadi ya apa adanya ya. Kolak candil, so I'm super excited. Sekarang kita mau ketemu sama dia. Nah teman-teman, selain ini aku juga ngasih Indomie. Nah jadi temanku ini dia tuh suka Indomie. Dan juga ini kita beli kemarin, kurma. Oke. Dan siap untuk diantar. Let's go. Social distancing. Thank you. Thank you, Nancy. I think you like Indomie, so I love Indomie. Thank you. Hi, Amna. I've worked with Nancy. Yeah. I'm really excited for this. It's Ramadan. I was actually waiting for something like this, and I got it this time. Yay! Bye bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Thank you. Seneng banget teman-teman akhirnya. Jadi kesampaian juga, dia juga kan seneng banget karena dimasakin. Dan semoga juga suka karena ini pertama kalinya buat Taha makan makanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. My name is Taha. I work with Nancy, and Nancy got me something very special for Ramadan. She actually promised me long back, but she didn't get it, and she got it this time for me. I'm gonna show you what it is. I'm super excited, and I really don't know how it tastes. This is the main meal. She got me the name. It's called Nasi Padang. Yeah, that's what she said. It's called Nasi Padang. It has meat, it has dragon fruit, it has fruits, it has a boiled egg, which is made with chili sauce, and it has rice, cucumbers. I'm really excited to have it. And she also got me another thing. This thing. I'm really not sure how you say that, but I'm just gonna read it, Nancy. I'm sorry. It's called Kolak Candle. No, Kolak Kandil. It smells amazing. I was fasting. I just came home and I started smelling it. It smells amazing. I can smell coconut. I can smell coconut oil. I don't know what, but I can smell that. It's amazing. You guys should see this. Wow. You guys should actually see this. Okay, now I'm gonna taste it. I don't know how it tastes because it's the first time I'm gonna have an Indonesian dish. Let's do it. Yum! It's so good! I can taste coconut. I can taste, it's so good. Wow. It has, I think, sweet potatoes. Yeah, that's what she sent me. It has something, this one. Wow. I'm in love with this. It's too good. Let us go to the main course. I'm super hungry. I'm gonna have it. I'm super excited to taste it. Me personally, I love eating rice. I'm not the bread person. I love eating rice. And when I saw the box, I was like, wow, this is something I like. And meat. I'm a meat lover. Actually, everyone from my country is the meat lovers. They love meat. Let us start it. I'm gonna have meat in this chili cup.
It is amazing. It's so good. I mean, the flavors are so strong. It's so good. It's amazing. I'm loving it. Thank you so much, Nancy. Why did you make me wait for so long? I never had this fruit cooked. This is the first time I'm gonna have this fruit cooked. Let me try it. It's good. The flavor is good. It's kind of plain, but I like it. Let me try another one. This one is good. This is actually good. It's kind of strong. I mean, sour and sweet. I like it. I'm loving the food, Nancy. I just love it. Okay, guys. I'm gonna have it all. I'm gonna finish it and call Nancy. Let everyone know how it is. Thank you, Nancy, for the amazing food. I love you.